أيا رباه تعلمني وتسمعني وتبصر كل ما أقهر. أنا يا رب كم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ونبيه ابن عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحمد لله. الله يسأل شكر وقاب الله عز وجل إسلام دين كلا الله نشدر قدر بنت الموزبه غير الله يسأل الله دزوقب الله عز وجل نشا محمد أمة داربل صلى الله عليه وسلم كادكنا ذهب جماعة درقس الله نشا بأخر قبل سنة درقة تقول زكان تقول الله نشا سهنا دقبل إلغنا مجلس الله نشا كدا قبل وشتوية الله رسولنا صلى الله عليه وسلم Allah'la malaykuna ne savi Allah utsibel ihmal garshi utadun talaguna nezakan Allah kevrukoy ihuna durqay majlis ize Allah ne nushat sehna daqabil Allah is'ala yabu şükür baqab Allah ne azza ve celle dinnoz ve adun te aqabi zamana ve Allah durqay mahlukat adama derhali var ise Allah ne azza ve celle ihti Allah ne adum türlü var zamana saliketse hacet bir kapıları var ise saliketse hacetune sallallahu muradune aqni ih turqate yakun ta'amul tezakkan var ise ihtalike Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem husumente adum tulala urkbeze Davudi kakez, helbuk ne dühna bir hakez, vacar değil kuy adam ukar, Allah izdiga kuy adam sayukar. İhtihalike Allah ne vursa azza ve celle Qurayze, ve ta'avanu alel birri ve taqwa, ve la ta'avanu alel ithmi vel udvan, ve taqullah innallaha şadidul iqab. Allah ne azza ve celle Qurayze hamıştab dinle uzbe, salissa kumekte yavkar, ahvay vuruysa kayze, manfaatla vuruysa kayze, Allah ne kiba qibel, Allah Resulüne sunnatle varibil, hunil batu bilse kayze, salissa kumek dole, ihtalike manfaat dure ukar, salissa. İhtalike Allah Resulüne hadise vuruysa sallallahu aleyhi ve sellem, al mu'minu lil mu'mini. Müslüman adam, mümin adam isukar. Yehuna Halil'la misal sabukar. Savi varibil, kerpiçune zekan savi deyip ale cagal atva akıl varibil. Müslüman adam ter ehun sabukar dinozbe. Yehmelkan sa kerpiç oba salih sebrara. Azir kerpiç çal yurt sa kali varibil zamana. Hatta sa oba salih sebrara. Hatta vaardeşlavan, hatta hukmalavan, çanglaran. İhtalike array varibil manfaat agaların urgaka hukuk isakal lebale. İşte zaman dinozbe hayra vulle sabi ilgun te adun te ukar salit sabi kumek virule yaşa divorte şila şahal adun te ukar ihtizakan saral te adun te akves vuraya vurur ukar. Savay deş çalsakal laviyena Allah Resulü ashabte sallallahu aleyhi ve sellem jura adun paçalıkına ki tasavi dahkevi uzule akıbrule şahurte çünkü ibhule ihtalike vuzuy zamana sa paçalıkla adun te ihti dahkevi zubukar erbeyinukar kumek ike kitayla paçaliço İhza kumek talab bari bukar armiye bir hanuşa bile ihini paçanıyı bukar Nuşa paçazayı zaman ahtiz armiya bir hanuşa orada şura dahkede uzura Muhammed çal Muhammedlar ashabte çal nuşa akudes durulayında ile bir zamana ihtine bu kadar kitayla paça ne bu kadar ihtadum teze harit sahabe ildiğla hasiyatun durayı bu kadar Muhammedlar ribal illa ashabte illa Allah adum tela hasiyatun durayı durakı bir zamana ihtine bu kadar ihtine Muhammed bu koy
sair ulasay hadi var lehzal kasay başu sabi şun sunene buri bisakal ganzali kayıp kakil bir ulasabi şula urga uzideş ahal tsaqte salisa ahal kumek virute ihunte uzideş tsaqle dehele ihunte adum tsavekte bukar ihpaçane bukar kitayla noni armiya barka istila armiya rele bukar adum terle bukar और चीज़ करने हुए थे हैं देवकर वालका खसर दूर आर्मी देवकर सुनेला वह खुद मक्का मदीना ज़ेबा इस ज़माना सुनेला कनेस इश्मेला किताई ज़ेबा अरिब आने वाले रा नोशन केस दूर है देवकर वह मक्की आतेश है बुरा देवकर इल्लेट सवाई देश चल इल्लेट सादम ज़ाल खसे वशुले इल्लोन सवाई देश ले बलेल दिल देवकर यहून आर्मी वर्खा असलरा आतेश है बुरा देवकर वर्खा सुरुस देवकर वर्खा लेकिन ज़याल आरान देवकर يخونا صبي نوبت سوي دش يخونا خلاصة كوسبي يخ سوي دش كولا دنيا لك إستوريا لزه دا قال بتشالي قناة دا قال سكوت دار الله بيكتر الله هذا دا تيها قبض سره سوي دش أغني لك كولا يربى الله إسلام إستوريا لزه كدار إستوريا لزه هذه بزمانه يخ ديك أربي كيل ملا يخ ملا أقومني دوغو غرا يخ ملا وقت كيف سكال بره برار يخ ملا حلبوكني بره برار var حلبوك نرا أقوم نرا هذا بات نرا يخ سوي دش السبب يخونا صاب دين لوزبه ديگال اوننا وقاب ديگال شیل آدم وقاب وسومان دادون تلا حاجتون ناقص نوشا فکرد او دستان سبه احمد بن حنبل خبر براسله احمد بن حنبل نه خبر باقی بکار سونلا اونرانی یورت ویرچو سایل خبر باقی بکار احمد نه سواری بکار سرالدام دیلا اونرالی که وک اقای کمان her dük açan iştila unda deş kerdu ke iştila hasiyatunu kerdu ke ra unda yağı bir zamanda undu ke kar surute noşala anda unda ki bir zamanda kabul artayan yasan unda ke ilar aslan yasan sabi unda ke bir zamanda unda ke kar suruy Rivayet Ahmad ne radıyallahu anhu mazhabla İmam Şeyh Ahmad bin Hanbal yakine haber baktığı zaman ondan yurtbir susayla saralda mukakay ke çeseyre ol halı irbalan nuna istek yurtele sayeren kar. Hani yurtbir susayla haber baktığı onda nam nuna istek yurtte kar. Ahba hebal ile ihs artsra dediler zaman arki vakıf kar haval bari haval bol dünya yurtiz lertese kuhtar udasa il qalira akubatı ile vakıf kar Ahmed ne radıyallahu anhu haval bar dikile erim zamana onzalike kod vakile dünya kabi sutela ürbel kontet anadakıf kar şimdi durer kar sadece bahra benda kusayra ahal paşmanla yakına tahçal durer kar onda Ahmad Nevkar radıyallahu anh ey onda sevabıyla ses paşmanı biri. Kalan uşal kulla problem olan herkese sayıkuntule burası hevkar ondas. Ahmad ne radıyallahu anh çöyünara karbayla buraya nuşa busuman tadun sacat sahut ze ülke burası ansabi kulla burak hevkar. Her Ahmad Nevkar nuni yurt hevkar saral araz saral yurt dukagar hevkar. İşte dela kalibar gibi işte onol işte bir kez salınal merre dukagar hevkar. Dela yağars dukagar hevkar. Nonek varibel kevlali bir hevkarsa ah kevla akes hevlana kevla zamanları bayla kevla melbetteni kakar var bir zamana yurt vitsile arıyla hevkar. Allah'la dira sizin tahki azuyla hevkar. Dike kabla dela kabike kevla bikile rahlet Allah'la amru bayla hevk asle. Hay odun talaqı zakan Allah ke ulxuyan hay hele iş lebil onu yurt bitsil araz de görüp kar Ahmad bin Sabari radıyallahu anhu Ahmad ne ibu karşısında onlarca her odze kar ilde artsra daha hele kar nonikipte yurtiz ilde artiz il kevlum ve tella hacı sunal betes kevmer de kar il yurtiz zakan dan maada kar iş yurtta hele sayıp kar işte artsra hele sare Ahmad dela uze unrayıp kar Ahmad ne radıyallahu anhu ara kule say haval varini duyala şala dikeki isula haval var dikak kar sunan amr sallallahu aleyhi hadis sallallahu aleyhi ve sellem vallahi la yu'min vallahi la yu'min vallahi la yu'min Allahi kara qasabi iman arbu khilawr hawrar
Allahi kera qasabi iman arbu khilawur hewrar ila hayna hamush sayyid wagni sallallahu aleyhi ve sellem say uka yelqa paragatle bikri qayga gale sunela kaner belga qasayra duyala shadika qabil sunela unlara gashine ukule ikhun taqayne chal bikrum chal unra watule say bikri ukule bikri qayga hebarle unzodrulodum teke ihtalike shadika qabil İlk hadis ham buruşlu sunani habal varini İmam Ahmad Disevkar radıyallahu anhu. Dinloz be ikhunasay unra yasanil. İkhunasay busun adun teke pikri ukul yasanil. Kulle levga hadis vaqib sanışani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duyala durur şadikay keman tacutika aryozu kullanadam. İhtalike herel verhaqike durur suyadam. Sunela unrali sunani limzeli çal zaral bir adam. Limzeli çaları asuburlayna dinozbe zaral vares. Eygul aqısızak al gaybares. İşbar nuşa seni dirura. İşbari seni dirura nuşa seni gayduk ura. İşbari alakay gibi zamanda unzerek koyun zamanda unrube o düğüne cürralar. Ne ente mezir çal himmi gile. Ne ente ki dalası utak akule himmi gile. İhtihalik ke çiri bir zamanda urgalat saral kanalda sebel saralta iktibe iştibe uluklayıbita cürralar halla her bir zamanda alakay gibi zamanda lepsi tekalder çula problem var. İhuna oy unra yazanel. İhuna Osmanlı'dan da hasiyet vesanel. Nitoşta ahis zaral varis, sekal var ile idvag nivul lagay. Limzili çal zaral bir usari bir zamanda iqtisada ibadet taatla kumladam ahdi şakar ibgar idvag ni sallallahu aleyhi ve sellem cehennamla Allah'dan saribgar. İdvag nivul sallallahu aleyhi ve sellem kevrat ul kidaqin yugar, kevrat ul jagata hasiyatuni ya adam rayibgar, nur rayibgar, iş ahal cezi dureh rayibgar. İq ekesle, tarih dureh rayibgar. Jagat hasiyatuni ya nura idvag ni sallallahu aleyhi ve sellem. Dinloz ben nuşa pikiduk esan sabi nuşa la hayra nuşa urga level hasiyat sabi erişiyek himi borçni adamı ki himirni har adamla sakoli neştu deşla kel udzila kel derhala durar savunta pikrume Sevrule nuşa bu saat ahal bencubi sakal sabi erişi hasiyat sabi idvagni sallallahu aleyhi ve sellem sunekevli vasiyat varibil vura ahbey sakal vura namhile ashabni kharbayı zaman idvag izle seyle la tağdab himmargoda himirgoy hasiyat ubatsayla hayna vur istabi işbari unzerokkan zaman elabke iki bir zamanda udziruzeu dehna unrubel dehna kestel dehna him bigip te alın teni viz esab dinnoz be erşi hasiyat sabi. Adam kullu ibn adama her adama derev koydu bak sallallahu aleyhi ve sellem hata karsa yukarı. Ve hayrul hatta'in hata bir kantela ve Allah ve yukarı at-tawwabun. Sünezek hata kabi ki zamana çaru qallahi ke tawbule ara haldeş asile. İhe huzante ihtalik emru turkan sallallahu Resulü sallallahu aleyhi ve sellem be Allah'te. Yusuf idvag aleyhisselam Yusuf idvag ne seyva sunel uzveze Yusuf nevi la tafriba aleykumul yevm işbarihşak ayıp tukagara işbarihşak ayıp biri tukagara sekalagara urkela qizmamul qaqadaya sekalagara Yağfirullahu lakum hadi seyrakiye khub Yusuf idvag Yağfirullahu lakum Allah kere khabişe zekan Allah kere khabişe zekayle Allah ize balgara varib Yusuf idvagni imbi bu tevtsev seli kemi hevtsiva sayıştal qaşayele suneke imtsale sunal dudeşne Yaqub idvagni imtsale vnimani abratet bir zaman ah be'leşta on derheke ahal digor gibi zamana sabi arat amarsule hele xulavay tawdun taqayra Say buzan terebule çünkü ortada bir olay hareket zaqalıp tawdun tel dudeş kumekre bir tele ah iştal qaşa aldıga qole saybu qole İki keman da al dudeş zaman patur tere ortada bir antesaca kumekre bir antesaca aq terasaca nuşası heyga qutere iki kemal ile çünkü hil arqabayla Yusuf ke aldıga qoyale hay çünkü sevari va dudeş tilade bu qole sabi Tudeşe sabit tiladi bu kule nuşa çalsayna varka tuzane arahla nuşa ihmela dumha arqa tuket nuşa uzayna usis varka yure sezek urqa koyra nuşa zakka nuşa uzay varka es qaçamalar varka bu kule tiladi bu kule çolurga ay ele sevari ba aruk kele oyga tuzane ihmela tuzane aruk gibi zamanda huulal qoyuleze sabil adam agar iştal derhe
utsile leyi vakip koyuluze. Urki galçay bu kul bora khila. Uruk heygili ora. İqtisada qiyinti kida qibil adam sayri Yusuf idvak aleyhisselam. Ürve Allah duruşu la hatta arka adam teni utsile ahtini soruy itsi lağvari lağdeş kida qib. Ürve Allah tusna qizi qaqib. Her arate dusmeni dudeş zakan sayde karvarib. Arate dusmeni iqtiqiyin te şuna çal sunin emru derki. Ürve Allah Azze ve Celle sunen jagayı sabır var bir zamana ihtiyar ki Allah Rabbim her türlü seykal ihtiyar ki emir derki bir zamana jagayı sabır çal Yusuf ne Allah Azze ve Celle haznur teke dünyala bekvarlı ki sunel uzve akti sunes alaka vakakir sayın miskin fakir barili ahale sevari bir Yusuf idvagn aleyhisselam ihasabah a'nevi gibi hasabi kumek bir sahne li Allah Müslüman ucuz urketzi bir sahne nuşanı kalka sevirira Yusuf idvagni sevarile aleyhisselam Yusuf idvagni heykul may haqaday sekala gara hüşak ahti hüşan darif tesek ut handurşu yagar eşmela noyjaka keyer khura hüşak ayıp bir duga gara dudeş zaktek arvar biqsadehni suqur var oqna waqib dudeş ahki isaqol iqtalike daqal qindeshun camdar Yusuf aleyhisselam ve amma kisayba sekala gara hüşak ayıp bir ulan var hüşak Allah keyer xabişa zakayl balgabar ahvay mala biki babut sil tahike sunala iqtalike Abu Jahl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sunela qarqay zakanna sunela mas zakanna sunela zaman tera suneke lahaqut adam tera lubay jural dawane kera lubay qin dahkebil adam seri Abu Jahl İslam istoriyası sunekeman noşan istoriyası sunekem oyna adam agar eslan agar ikhna jarga adam seri ahla derha eklimat okuyu eklimat Müslüman ol sayı lavi zamanda idvagni sayı basar teze Ridvanullahi aleyhim ecmaîn. Hana eklimatla anlaşmalı. İhini İslam'da koviru. Müslüman olarak saatamni ihla dudeşike ahin darifte oytezek ote hamuşile ürvel ihla urkela heykula qasizek saatamni aymamir deyip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Her yaşan sesen kebur xural kebur xuy zamanla sansa halal boltuy zamanla sen uzideştayı zamanla sen tesa Allah'ın dur qavari balaqtay dinloz ve ihonasa Müslüman adamlar hürmet Allah'ın kiba qabil Allah'ın qarbarı bil Allah Resulü'nün şab sünnetler var bil Daqal kevahedule, daqal bukri ayedutsile, daqal qavqedule. Müslüman adam tela hürmetun diresan sabi, Müslüman adam tela hacatun iqasan sabi. Her adam qadi olara, iqtalike budun olara, iqtalike xadavşik olara, motorist olara, sehanki çirmeli usta olara, çirda kundiran olara, çe adam olara, nuşal levireşmel Allah Müslüman adam sabi. Adam is qiyinse vaqt bukros adam quduru bilen ahmel he quduru bisere he argvar uzu sere adam la murad varad la akhi uz Allah wa qala berhe yaquysa akhil heraqla hini murad varad la akhi saatta dehna Allah sevkar azza ve cella he Müslüman adamla hacet tize akhil aqis luqullu sedeyne uqar hela hacetuni aqis Allah qabul usulsi Hayır hulasık Allah adam sesab de koy. Ye iki manırcagale say valvi ki tahalize Allah ni yela murad yurul vel azza ve cella işver dinloz ve Müslüman adam tela hacetun aqal ukar ihtalike Allah qabul usul saydin noz ve hayır Allah Resulü'nün hadis-i sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman adam zakan qeyin o salukar dünyalike qiyamalı bari Allah niye zakan o sukar işver adam der hatta kes dugar set sahoy adam olara emrul zahatçan hatta kes agar kidda kayalar puç varsa ahike ay bu kez hayır akı komentariye bir insan dal ahike ay bu kez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hürmet var ukar kapar ukar helat istedikarlarını qiyamalı bari Allah ni helak aptir ukar Hay annesi sabin şadin ozbe. Seun lazat sabin şan öysü işvari kadi ile adum tes alaka hayduk esika. Sediru terakte işvari ya'larları zamana Allah azza ve celle ya'laq emal var kapra diri zamana Allah kevur huy zaman azza ve celle işvari ahal alaka dikira ahal khiltu qura ahal unsura puç vares duqura haçan hatta kes duqagar adam dere puç vares ayaz vares ve aqas halqaz Adam ne hevalı informasiya suneni bures saydalan ule
İki kâhal akılın uşa. Dinle özbe, Müslüman adamla hürmet. Müslüman adamla hürmet, Müslüman adamla hürmet. İki kim taqasak alduga gar. Allah ne nuşa tawfiq varab, Allah ne nuşa ke urketzi varab, Allah ne azza ve calla nuşa urga digi vihile, iqtaliki ashab telaguna, imam telaguna, yekuna digili çal, emru derik aqis Allah nuşa aqigav. Adamla murad varileyle, adamla hacet aqileyle, ya'la emru zakan kambi usek alduga gara, argik ulku itahar duga gara, ya'la rizqi kambi itahar duga gara, ya ikke wallah labi itahar duga gara din nozbe. Hayra halgim tasay ure. Allah nuşa urkela boşab, Allah nuşa aqigav. Alhamdulillah رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.